dobrodošli u moje mjesečne favorite, proizvode koji su me razočarali i ovaj puta jedan važan update. Tako da prvo počinjemo zapravo s tim updateom prije nego što krenem na bilo što drugo, zato jer vam želim dati onako par informacija, jer će se nešto vezano za sadržaj na ovom kanalu malo mijenjati unutar iduća 2 mjeseca. Uglavnom, razmišljala sam o ovome cijeli 6. mjesec i došla sam do zaključka da ću smanjiti videe sa 3 videa tjedno na 2 videa tjedno, ali nemojte paničariti za početak. Uglavnom, trebam malo odmora u smislu da se trebam malo rasteretiti i raspored, dosta ću preko ljeta biti svugdje negdje i nekako 3 videa tjedno je jako vremenski zahtjevno. Imam i nekakve privatne obveze koje još uz to rješavam, tako da na neki način trebam si dati malo rasterećenja. Iako s druge strane doći će sad i na red one teme koje non stop držim na listi, koje ste mi davali, koje su sjajne i koje je vrlo teško obraditi kad radite baš 3 videa tjedno, nemate vremena toliko za njih, zar ne? Odlučila sam smanjiti sadržaj, dakle sad u 7. mjesecu i 8. mjesecu sa 3 videa tjedno na 2 videa tjedno. Razmišljala sam zapravo prvo o tome da uzmem pauzu od 1-2 i onda sam shvatila da jednostavno već drugi dan bi mi bilo dosadno i htjela bi sjesti i htjela bi snimati i meni to jednostavno fali kad se ne bavim time, tako da eto ga, ipak sam odlučila napraviti ovako pa da nije ni vama šok, ni meni šok i jednostavno imam možda da puno bolje će funkcionirati. Kako god. I mislim da to neće biti stalno i definitivno prvom prilikom nakon ljeta kad već malo i vrijeme u mom stanu bude bolje, opet vratiti raspored na 3 videa tjedno. Zašto? Zato što uživam u tome, ali za sad evo malo odaha i meni i vama od jako čestih videa tjedno. Tako da nadam se da to neće biti preveliki problem. Krećemo danas, novi raspored je svaki ponedjeljak i četvrtak u 19 sati. Nije se puno promijenilo, samo srijeda i petak su se pretvorili u četvrtak u 19 sati. Trudit ću se da videi budu što zanimljiviji, imam dosta zanimljivih novih koncepata koji dolaze već sad u 7. mjesecu i u 8. pa ćemo eto vidjeti kako će se sve odvijati. Također na svom Instagram profilu ću i staviti kako se zove, kvadratić u kojem možete upisivati svoje prijedloge za videe, tako da ćete mi tamo moći pisati svoje želje. Znam da ono što uvijek pišete su vlogovi, ne mogu puno obećati po tom pitanju, obzirom da kažem, ja sam dosta dosadna po tom pitanju i ne idem nigdje pretjerano zanimljivo, ali evo, ako bude kao primjer Italija zadnji tjedan, ako budem imala prilike otići negdje takvog tipa, onda ću vam zasigurno nešto snimati. Tako da eto, ljeto je, vrijeme godišnjih odmora, ja ću si malo uzeti lakši tempo, nadam se da mi nećete zamjeriti. Treba odmora i meni, malo da nakupim tu svu kreativnu energiju. Inače, fun fact, 25.8. slavimo, ako se ja sad već ne varam, 5 godina mog pisanog bloga, dakle blog stranice Beauty Art by Panic 005. To je ogroman blog, a s druge strane tad isto par dana kasnije, ali ja sam to se stavila na isti dan, slavimo i rođendan YouTube-a, dakle napunili smo 2 godine na YouTube-u u tom periodu, dakle ne još, ali tad. Tako da eto, svašta će se nešto zanimljivo događati u narednim periodima, tako da pratite me, pokušat ću biti malo aktivnija na društvenim mrežama, nekako imam osjećaj da mi YouTube vrijeme koje uložim za YouTube, jel da, pojede svu energiju koju bi trebala uložiti malo i na društvene mreže i na sadržaj na Instagramu, na Faceu i slično koji dajem vama i ulažem u nekakvu komunikaciju, tako da nadam se da će se i to popraviti u ova 2 mjeseca i nadam se da vas previše ne živcira ovaj moj šešir, jer mene onak lagano već imam osjećaj da mi pada, pa mi ne pada, pa mi je tu na glavi. Uglavnom, na 6. mjesec sam razmišljala o ovome i onda sam bila malo u panici, da li će to biti jako loša odluka, ali sad kad je ponedjeljak, kad vam objavljujem ovaj video, osjećam se sjajno zato što znam da imam dovoljno vremena da obradim sve što želim. Tako da, eto ga. Nadam se da će vam se svidjeti sve što dolazi, nadam se da će biti sve u redu. A onda rivanje je gotovo, dakle 1.7. Sad je 19 sati, tako da tu negdje je gotovo. Ja ću dobitnicu objaviti u četvrtak, obzirom da danas do kraja dana još uvijek možete sudjelovati. Mislim, 19 sati je, ali ono, ako hoćete nabaciti još neki komentar tamo na ono darivanje i okušati svoju sreću, možete. Ali u principu, u četvrtak, dakle, u videu objavljujem dobitnicu, tako da znate. Obzirom da je ovaj video naslovljen kao razočarenja i favoriti prošlog mjeseca, ja ću zapravo kategoriju početi sa proizvodom koji me nažalost razočarao.
Znate da sam bila, već sam to pokazivala i u vlogu i na Instagramu, dakle znate da sam bila na Kozmetika Dora eventu i dobila sam cijelu njihovu rutinu koju koristim već evo 2 tjedna. Međutim, neke proizvode iz te rutine sam morala izbaciti iz svoje rutine, zato jer mi jednostavno nisu odgovarali i sad ću vam reći zašto. Zapravo radi se o jednom specifičnom proizvodu, sve ostalo još uvijek testiram do kraja mjeseca. Međutim, ovdje imamo Herbatonik za lice koji treba umirivati i osvježavati kožu. Ja i on smo se u početku čak ok podnosili, ali smo se posvađali negdje unazad 3-4 dana prije snimanja ovog videa. Zašto? Zato što imala sam jako suh predio oko usana jer sam bila puno pod klimom i u tom periodu kad sam čistila lice, dakle nisam prilazila preko usana, došla sam vrlo blizu, ali ne preko njih. Međutim, meni su usne, cijeli taj dio okolo dobio nekakve vrste opeklina, obzirom da proizvod sam u sebi sadržava alkohol. Nema smisla forsirati nešto što inače izbjegavam u kozmetici radi potreba nekakvog isprobavanja, zato što ja, ako me poznate i ako znate, ako išta govorim u sastavu da izbjegavam kod kozmetike preparativne, to je alkohol, jer na duže staze možda meni proizvod odgovara prvih tjedan, 2, 3 čak, ali onda mi počinje izazivati jako teške onako reakcije na licu, isušena mjesta, prištiće, nepravilnosti, svašta nešto. Tako da sam odlučila ovo izbaciti u potpunosti, dakle iz svoje rutine, nažalost. Ostatak proizvoda koristim neko tu i tamo jer mi treba nešto što će mi malo jače očistiti ovaj make-up na licu, ali serum i krema su mi fantastični. Ako ne znate o čemu govorim, onda pogledajte moj vlog, tamo sam pokazala što koristim. Međutim, ovo nažalost je moralo izletiti iz moje upotrebe, miriši na viski, teče kao viski. Tako da eto, žao mi je stvarno Kozmetika Dora, ali ovo nije to. Općenito tonici su nešto što po mom mišljenju ne bi smjelo sadržavati alkohol. Posebno ne koji su za osjetljivu kožu, za umirivanje i za svašta nešto. Tako da, nažalost, mi smo se posvađali i više se ne družimo. Ali idemo sad na proizvode koji su mi stvarno se svidjeli, koji su mi bili odlični, koje koristim jako dugo, čak puno duže nego li ovo. Radi se o Nakomi proizvodima i o njima sam također govorila prije mjesec i pol, možda čak 2 na svom Instagramu. Radi se o crnom sapunu i o zelenoj glini. Ovo su proizvodi koje, ne znam zašto sam zadnji put zaboravila uvrstiti u svoje favorite, ali očito jesam. Međutim, ovo su sjajni proizvodi. Cijela linija Nakomi, dakle sve što imaju od njih je prirodno, bez štetnih sastojaka, zaista čista kozmetika, ali ja sam prva probala ova 2. Dakle, to je crni sapun, valjda s ugljenom, koji funkcionira i kao enzimski peeling, i onda Nakomi maska Green Clay. Ovo dvoje u kombinaciji, kad god imam problematičan ten koji počinje biti problematičan, rješava sve. Dakle, prištići se ispušu u roku 1 dana, plus fantastično funkcionira sa serumom i kremom od Dore kozmetike. Tako da to dvoje u tandemu za moju kožu u zadnje vrijeme je stvarno činilo čuda i ne mogu se jednostavno nahvaliti njihovih proizvoda. Nedavno mi je u pošti stiglo još njihovih proizvoda u PR paketu. Dobila sam body mousse, dobila sam peeling za tijelo, još jedan crni sapun i dobila sam kremu za sunčanje, koji su onako tek u isprobavanju kod mene, ali već onako po prvim korištenjima znam i osjećam da su stvarno proizvodi jako dobri. Tako da ako trebate nekakvu dobru preporuku prirodnog, čistog, drogerijskog brenda, nije 100% po nekako onako cijenama po kojima se prodaje balea, ajmo reći. Dakle, nije u tom smislu pristupačno. Ali za prirodnu kozmetiku mislim da definitivno jest. Ova do proizvoda, dakle svaki je 30 kuna. Ako želite uložiti u 1 do 2, nećete izdvojiti previše, ali zasigurno mislim da što god da kupite da ćete biti jako zadovoljni od njih. Jedna jedina negativna stvar kod ovoga je što je miris grozan. Užas, znači miris je stvarno strašan, ali eto, pretrpi se jer jako je efekt dobar na koži. Maska, odnosno prah od kojeg radite masku, ja sam koristila samo s vodom, znam da dolazi i aktivator i to čak planiram onako isprobati. Neću odmah, ali možda kad budem uzimala još jedno pakiranje maske, kupim mi aktivator pa da vidim kakve razlike ima na licu s tim. Ovo nisu najnježniji proizvodi za lice i nisu za svakodnevnu upotrebu, tako da
pripazite, nemojte si baš forsirati kožu, pogotovo ne s sapunom. Dajte ovu koži kao nekakav spa tretman 1 do 2 put tjedno i bit će fantastično. Malo mi se već suši grlo obzirom da je jako vruće ovdje kod mene, tako da malo već počinjem biti promuknuta. Ne znam. Znate da je to. Idemo dalje. Idemo na jednu liniju za kosu koju također isprobavam već nekakva 3-4 tjedna i radi se o Evelyn Cosmetics Oleo Expert liniji za kosu. Imam masku i imam šampon. Ono što ću vam reći da meni se ovo sviđa i zaista je dobra linija za kosu u mjeri da sam ju htjela spomenuti u ovom videu, ali budete upozoreni, ovo nije za sve. Ovo bih rekla da je savršeno za žene, dakle ako ste blajhali kosu, kosa vam je iznimno kemijski onako procesirana, oštećena, kako god da su neki službeni termini za to, šampon će vam biti odličan u tom smislu. Tako je blag, čak vam ni ne makne sva ona prirodna ulja iz kože, jednostavno savršen je za svakodnevno skoro pranje bi rekla, savršen je sad za ljeto, jako nježan, jednostavno ne ostavlja kosu onako kao slamom. Baš je po tom pitanju dobar, ali neće biti dobar curama koje vole oprat kosu pa zaboraviti na nju idućih 4-5 dana, će se kosa s ovim puno brže umastiti nego s nekim drugim šamponima koji su agresivniji. Tako da po tom pitanju budite upozoreni. Također tople preporuke imate i na masku. Oboje jako lijepo miriše, jako lijepo zaglađuje kosu, mislim da će biti odlično za žene koje imaju zaista onako baš ono, kosu koja je poput moje tanka, ali vam je još i bojana, blajhana ili nešto, pa vam je tekstura onako super slamasta. Meni se to dogodi, tako da evo, ovo je moja full prirodna tekstura kose i vidite koliko je sjajna čak i na vrhovima, a samo je oprana s ovim, tako da znate da zaista oživljava po mom mišljenju. Proizvodi jesu malo skuplji. Za Evelyn Cosmetics mislim da ćete izdvojiti oko 40 do 50 kuna za ova dva. Možda sam malo pretjerala za 10 kuna, nisam 100% sigurna, ali nisu baš najjeftiniji u drogeriji, posebno ne za masku od 300 ml i šampon od 245 ml. Što se tiče preparativne kozmetike, još dvije stvari želim spomenuti. Evoloderm maska za lice. Odlična stvar u kombinaciji sa vitaminom C, kasnije sa svime. Baš moje lice postaje sve onako svjetlije i sve lakše mi se miču nekakve crvene mrljice koje već jako dugo imam na licu. Mislim, ja sam svjesna da se to meni neće zauvijek moći obrisati, da će uvijek imati nešto na licu, ali ljudi moji, ovo je zaista odličan proizvod i odlična stvar, tako da tople preporuke. I još jednu stvar koju koristim u zadnje vrijeme, to je Melem Sun SPF 30 Lip Care, dakle balzam za usne. Imam cijelu njihovu liniju koju još nisam probala jer se nisam sunčala, ali definitivno hoću i trošim i neke druge proizvode za njegu lica, odnosno SPF za lice, pa onda nisam htjela otvarati njihov. Ali ovo je ono što sam probala, zaista je dobar, super hidratan. Mislim, znate kakav je Melem, ovaj samo ima SPF u sebi. Tako da mi je ovo definitivno bio najdraži balzam za usne trenutno. I za kraj, s obzirom da je ljeto i da su ovo nekako ljetni favoriti, moram uključiti i ove highlightere od Avona. Ja ću ih staviti sva tri jer ne znam koji mi je bolji, ali ako želite vidjeti kako funkcioniraju na meni, odite na Avonov video jer ćete tamo vidjeti što se zapravo događa sa svime ovime. Ovo su highlighteri koji su iznimno intenzivni, imaju specifičnu formulu koju kad nanesete na ruku jako brzo se posuši. Jako su kvalitetni. Definitivno cijenom su skuplji također, možda jedni od najskupljih favorita koje sam spominjala u zadnje vrijeme. Mislim da po jedan možete dobiti za nekih 70 kuna. Ovisno o katalogu, da li će biti sad malo jeftinije idući mjesec ili ne. Ako odaberete bilo koje od ovih nijansi, mislim da ćete ih nositi cijelo ljeto jer su zaista specifični. Ovaj roza ja koristim kao rumenilo, sjajno izgleda na onako nježnoj, bljedoj puti. Ovaj kao bronzer sam koristila, ne koristim ga toliko često kao ovaj roza, malo ipak onako bronzer je teško profurati kao shiny efekt, ali možete, ljeto je. A ovaj non stop koristim, doslovno na dnevnoj razini, stalno i danas ga imam kao highlighter, stvarno je divan. Eto ga, dragi moji, ja se lagano kuham, ja sam ljepljiva i onak, vjerojatno trebam tuš nakon snimanja. Snimam već onako satima danas, s obzirom da pripremam jedan zanimljiv video, pa skoro za kraj
mjeseca. Ako ste mi uživali u ovom videu, ostavite mi like, pretplatite se, ne zaboravite, družimo se u četvrtak u 19 sati. Također, ako se ja osjetim onako raspoloženo ovaj mjesec mogu, to jest ovaj tjedan mogu ubaciti treći video, onda ubacite, to jest upalite zvonce. Takve videe ću objavljivati najčešće subotom, pa da onda znate, i bit će najčešće najavljeni na mom Instagram profilu. Ovdje negdje će biti odozdo moj username, pa me potražite i zapratite ako želite imati onako baš intenzivan uvid u cijeli sadržaj koji će se događati. Biću malo i aktivnija u mrežama, tako da me možete tamo naći, kontaktirati za bilo kakve, imate upite od mene i bilo što. Naravno, sudjelujte i na mom Instagram pollu, anketi, kakve videe želite gledati, što želite gledati sad u ovo ljetno razdoblje. Ja idem na more tek u 8. mjesecu, pa onda sva ta pakiranja i pripreme ću možda ostaviti za taj mjesec, ali naravno pišite mi što god vas zanima i u ovom 7. Eto ga, dragi moji, nadam se da ste uživali. Ostavite mi thumbs up zato što mi to jako puno znači. Svi vi koji ste novi, a niste se već pretplatili, pretplatite se. I to je to. Do idućeg puta, šaljem vam puno pozdrava. Bye!